So cela vamos chamar o assunto do sábado também. Okay. Umthandazo wesabatha imini yesabatha ngeveki abantu. Sandulela sihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo sembongozo esizukulwana, sembongozo sila imbongozo kaNkulunkulu. Jehova Nazareta Simenyiwe futhi na imindeni yethu sela kwayizolo ezala kuyashasa endulo kwabanye bethu ufike yona yathi mtakathembekile ngifuna uyekhala emphefumulo sohlana nawe khona yakuyalela indawo ungayazi omunye ufike amakhosi nezinto zawo zonke athi mntanami sokuthi ekhala emphefumulo sizovula lelo thuba ke manje bantwana benkosi ukusawula kusungula abantu abanjalo ababenenhlanhla yokuphathiswa ngalomsebenzi omkhulu phambi kwethu esingawaziyo nathi sasithi ithempeli lethu ngalesa sikhathi sithi hayi ithempeli lethu esikhumbuzweni kepha kuhlala ngo-2017 uNkulunkulu efike la wavula le nhlekelele yakhe hayi nathi sasidideka wathi bantu abami yabona indlweni le ungena abantu abaphilayo abasenyameni kepha ilapha engizogeza khona emphefumulo yabazalweni bayizolo kusha abasendulo amen so vula lelo thuba ke manje labo bantu abenenhlanhla njengaleyo ukuthi batshelwe banike imiyalezo ngalomusi umuntu ke uhlaba ivesi elilodwa ebese ngene endabeni mawusufuna umpophe eduze wakhe so qathi insizwa uze wonke nje umuntu olaphathi kulengi oyigqoka ngokwemhlophe owayigqokile inqobo nje maze sitshela ukuthi uphathisweni ngalomuzi amen bazobabane ngapha babebane ngapha babebane ngapha ngaqambe kushaya isikhathi wasibuyisele uNkulunkulu masikhulume sonke nje sangena endabeni sangankanta ngashaya isikhathi sibuyele uNkulunkulu sibe sesikhulume sesibaningi ngoba sibaningi masibangaka kufanele siyikhuluma indaba kaNkulunkulu ungabuyi naye emuva le ndaba ayo indaba le ukuthi mabizwile busubuyela emuva ngoba izokugulisa mawuya emuva ngakho balabo bakuthumile ngokuthuma kwabo
uNkulunkulu uyabasusa la bekhona abekweni igxathi mawusuma ikhuluma le ndaba amen ngiyadeda ngithi yonke lenkosi uhlale leselodwa ebese ngene endaweni amen umjoli wosifakela nasemzimkhulu uyabezitha usuku uzimzimkhulu umfo ekubeni sengizile lapha ngizobheka ekhaya akangizwa ngendaba sebengiyale bakini ngasemphindile emndenini wami ekhaya ngidake sobona le ndaba enkulu kangaka engayizwa phambili ezinsukwini sesizoza lapha omunye wemndeni ukwale sibonakala isobuza umfowabo uthi ukuthi kanti niyani nekhaya lemphefumulo na abesemtshela udulesini sesezasa zolalela lapha ke baphathi bele ndawo abashumayeli sesiphindile ekhaya sesolungisa kuya sasolungisa lo nhlawulo yokugeza umndeni wami ethempelini ngikulo elasephindeni emzimkhulu kunomama obefisa ukuya entabeni okuya emzini kababa entabazo uthi meselele kufika amagehle kuye athi kuye siyakubona wena uJakhwe kwentabazo thina sikho entabazo sikekhanda emphefumulo lapho sikhona ngoba siyakubona ukuthi lenkani sithatha ingane yakho siyifaka ejele siyibopha uzubona ngathi basobani thina walala wavuka ekuseni sefonela umfana wakhe eMaritzburg emxoxela le ndaba enkulu kangaka wathi nakumina mabafikile base siyakubona umonile umwakho uthi unenkani uyaboneke waya yelena phezulu entabazo siyakuthatha sikuvalela ejele ngaphakathi umphelo lophinde uphuma lento yalapha ekhaya abantu benkosi masiyibukeni ngelinye ilihlo singaphiki nabangaphambili abadayikho lento uNkulunkulu sesipho uthando wasivezele le ndaba masiqhubekele nayo amen inkosi ethethe uDosho uzwane ngifende sibonakaliso ngifike lapha ngonyaka ophelile ngenza nathi imbuzi ezo-5 sengifike sibonakaliso ngifika ngizobala ishala ekhaya ngafike ngafuna umnyango wemoto ngemuva inkosi ibe ngapha eceleni kunabantu ekhuluma nabo ngemuva kwemoto kodwa nangababoni futhi ngamuzwa ukuthi ukhuluma uthini nalabantu laba igama likhulumeki uthe ungawuvala umnyango bathi ungawuvala umnyango nasebengelile bazowuvala bona lo mnyango ngaphela isikhathi nje ngibona umnyango wasuvaliwe wathi hamba-ke lapha uye ekhaya ngahamba-ke lemoto ngathi iyasinde ngathi iyasinde kodwa ngaze ngawufika ekhaya mina ngifike saboni basesizile angizungena bo ngaphakathi ekhaya ngcono ngibafake nembuzi ngama-ke ngaphandle ngameza ingane uta kwisimbuzi ngifake esibayeni ngathi ngiyabhafama inkosi amen lana siwumndeni wamathusi kube khona yini ukundodakazi wethu obenesibonakaliso ukuthi ubone abawathusi basuka pho thusi ba sehlukene abanye basuka eShowe abanye basuka la eNdwedwe kuza yisizwe sakwathusi sifuna ukuchazeleka njengoba akuzi indlu kuza yisizwe sakwathusi senenkinga undodakazi la ubone ukufika kuyena umndeni wamathusi uphethe ikhaya uphethe zonke ikhaya wathulana nje lokhu ahamba emhlabeni usabiziphi usaphethe ikhaya sizocela-ke la ekhaya emphefumulo ukuthi mhlawumbe singasizakala kanjani siyisizwe sakwathusi ilokho phela amen Ulundi bethu inkosi uMbatha Manazareta ngiyafika ngangizonikela umnikelo wokuqala wembuzi kodwa ngathi ngabe ngisuka la ngoba kwasekulethi kakhulu ngasenza angiyolenzini womfowethu sengiyogibela ngasasa ngekhaya njengoba sengifikile ekhaya sengibize ubaba nomama ngiyobabikela ukuthi ngabe kanjani wathi mama awome isikhumbuzo ngaphambi kokuba ukhulume uzotshelwa yithi ukuthi phambi kanjani
yangithusa le ukuthi mama wayisho kanjani wayesethi ngithangile ebusuku kwafika amakhehla amabili ezakaze ezimbili zizongoma bezofuna wena wazama kuthola zathi zizongoma umsebenzi akade yowenza lapha kade uyiyelele khona inkosi ikusise kakhulu kwangijabulisa kakhulu leyo nto le uthe dudu ngicabanga ukuthi enyangeni ezimbili hayi ngibona ngishusha izingane zami hayi zishuphe ngana ngicabanga ngosuku olunduza la ukudangana zayifuna ukhayika zize la eThekwini ngoba uma wazi uqale eMaritzburg azazi nawazi ukuthi ziyaphi bayibuka le nto ashaya ngoba la momza kufanele ushaya ashaya ngabona ukuthi abantwana ngiyabazi bayahlonipha kodwa manje le nto ngiyayibona ukuthi noma khona into ekhona la abantwana la ngase ngikhumbula ukuthi umfowethu wangitshela ukuthi uyabona umntwana isimo somntwana osibonayo kuyena wonke ukuthi ngaleli idlozi elikuyena eliphila kuyena wena ubuke leyo nto leyo asengithi okay usho ukuthi kunaleli idlozi eliphethe abantwana elilwa nami ngaleyo phela labantwana abalwa nami labantwana la hayi ngase ngidale ngeke ngaphambi kokuba kube khona izinto eziningi engizenzayo ngoba kunohambe bese ngiqalile lasekhaya umphefumulo ake ngihambe ngiyonikela lo mnikelo lo wabantwana abakuzithe uyazi bantwana baNkulunkulu ngawunikela lo mntwana ubethanda nokuhlala endaweni emnyama endlini acishe kwenyama ngabona ukuthi usho ukuthi umthetho khona leli idlozi liphela komntwana lingibonisa ukuthi lisenkingeni nje lihlala endaweni emnyama ake ngiye lapho khala umphefumulo ngihambe nenye imbuzi ngaphambi kwezinto eziningi ngibona ukuthi ayikho into ezokwenza ngiyafika abantwana benkosi afika nginikele ngizophindele emuva lelo langa ngoba ngangifuna kahle le ngafika nginikele ngithola isibusisi ngithuma ngifike ekhaya ntambama vele ngithi ngiyabona endlini lapho khona akuyakhaya ahleka ngeqhathi ngathi chakhaya manje kusho ukuthi ngiyabona ilungile kanti ngesikhathi nginikela la uyabona uma ngabe umuntu elekuhlupha uma usumamli intambo kagesi ngokuthi tu vele kwemnyama fuqa nalapho ngavele nganikela la yavele kuphela lento kulomntwana mase ngiyabona ukuthi abantwana bahlupheka kanti ufika amadlozi abantwana ufika ngqongqoze ngabantwana vele ukuze ngibone idlozi abantwana ukuthi akuhleli kahle abantwana bazomhlupha bese kufanele ngibone ukuthi no idlozi liphethe abantwana linenkinga ngabona ukuthi abantwana bahlale entabeni kangaka nje bahlale entabeni bathi mangabe bengqongqoze emakhaya abazali bashaye bayeke kanjani inkosi usengizwini amen yekhethe inkosi enkulu esithini uphanga ngokhuluma ngumphumela wakadidi emzimkhulu esigodini saseThunjeni indaba ezithongiphethe usingaphansi nami ngithi angisukume noNkulunkulu angivezele wona ngilele ebusuku kulezi zinsuku entathu edlulile ngibona ingane la ekhala umphefumulo eziningi zasekhaya omama kaMboto zilezi ingane utheni ungasasinikele amashumi la ekhala umphefumulo uma ngithi ngiyabuka ezinye ingane ezihlezi nazo ziyadla ama-chips lezi asedlilutho uma zithi ngifuna ungishaya bese ngithi zonawo le ngibona nibathi kanje kungenxa yami bese ziyangiyeka okunye uNkulunkulu akambulela bona ngabona umuntu wakithi kadidi kade ashona ezingela lo muntu lapha esezikhona sekuze kunomgodi nomgodi asezikona ungathi usuyamlawula ukuthi hambe ufuna ukudla ubuyele kimi mayihamba lo muntu athi kimi ngicela ungicele shembe ukuthi ngathi sashona singela sakadidi usibuthe oshemba sibuthe osayekala umphefumulo hayi ngivumeke nabahambe lo muntu mayihamba lo muntu ngikholwe kuyimini ozingelayo manje le ndawo seziyona wachamshoka ukuthi abuyele kuyona manje kuyangishaya mina sengikwehliwe umcela uNkulunkulu unyazi ukuthi azongena ekhaya umphefumulo ngibe sengithandaza ngibeka phezulu ithi uNkulunkulu ilanga uNkulunkulu ukhombela sithina samapholo uNkulunkulu inyanga yezindalo ezide thiwa lamakhosazana Nkosi yomusa nyazi wezulu ngiyacela uNkulunkulu ungikuthele sonke isizwe zonke izizwe ezisegazi lakho uyefaka emfuleni wakho ekhaya umphefumulo kwabese kuvela iy'nkumbi ey'ningi zabantu zithi siyabona ekhaya umphefumulo siyabona ngane yethu kwabese kwakhona nengane ezo-5 years zamantombazane ezo-5 years zamantombazane egqoka amabhulukwe zithi ngezingene ekhaya umphefumulo esinye siyacela usicele shembe ukuthi asikhumule lamabhulukwe ukuze sizongena ngiphinde ngithandaze futhi akhumule lamabhulukwe wonke lawa
bese lekhala umphefumulo sebeselegebe ithuthu sebelekhala umphefumulo bathi siyabonga omunye uNkulunkulu njalo ngisasho umndeni awekade wakadidi nawasekhaya kugogo wami kaMatholeni ikhona izinto engihlangabezana nabo abantu bengixoxela indaba ezinzima kakhulu into eyenziwa ngiyabonga Madidi uma ngibona nhlangene kanje uthi yazi mina ebusuku mangilele kunomuntu nomongithatha athi woza sami ngiyokubonisa abantu bakini bathela kuhlunga kanjani ngale ungempela bahamba uthi umuzi isibongo nesibongo sinendawo esifakiyone isibaya unomuntu hambe vela phezulu akusibona lapha hamba elunguza wathana abantu bakini hamba ongena ngalenyango bazokubuza isibongo bese uyangena indensizwa yakithi ngihambe ngene nomuntu angibuza abantu abadida ngene phakathi endlini indensizwa uma ngizodliwa njalo umuntu wenza umkhonto akwazi umunye lokwazi omunye bambongele tukathi baphethele babejabula befa lokubenza kuthiwa badla wodwa kuthiwa lo muntu waphelelayo ukudla kuyehla phezulu yosubona iRiga kanje kwehla phezulu kodwa bese bayadla bese bayihleka befa omunye baletha uthi indensizwa bangithathe lelilanga ngaphinde wangena ngithi angena ngigcwele wathi omunye hawo ngicela ngomkhulu wakho la uthi gcwele umkhulu wangazale ngasekho uthi aqaza ngabona ikhethe elincane ngensika la ngathi nginanga umkhulu wangamdonsa oya uyena umkhulu wakho lo njengoba nje yini wecela ke nakunikeze njengoba nje umkhulu wakho ehamba ekipita ehlale ekhunguka yini wayecela ke nakunikeze njengoba nje ayi izinto zomangampela ayi uzanyana phela manje ngibona ke kusinja efanya khona ayayayaya indlela yena abangithatha unedama elikhulu bayadoba khona abazingelayo udwa umuntu abantu bakiNadidi nabenza ngale bayazingela bayadoba ngempela into ayikile ekhanda wadidi ithanda ukuzingela manje noma kwethu samusho ngokuphela kahle uphele ingane phela ukuqale ayengangeni ukuzuphekela angakhumbula nje angiya nomibamncane wami wenza nazo embedeni ingane okunye uNkulunkulu ayangela bona ngiyahamba athi ngejele fana ejele sensikele angithi mzimkhulu manje ngiyalejele kume kwaya ezinto zalimi ngiyabaleka imfica injabule ingahake nginika nabantu bakuyidina ivume ngekhanda bese yangihola leja yongikhombisa ijele bengena lejele nikathola indlela esimanga lejele uyabuza wonke umniningwane umnyango nomnyango kunamapholisa ebibhame enkulu elinye ipholisa lengalipholisa nomshumela uJili wasedanzi ngoku emlandweni elipholisa leli bese ngithi amapholisa lana sizokhipha isizwe sakadidi bathi sikhipha 200 sawukhipha 200 sawufaka endaweni yomshini masufaka 200 bese uzisliphu sabantu bakadidi inqaba abawushule lijele ingane nikwazi ukulifunda lapha bekhona uKhandlo nomlamulididi lo Khandlo mangithawu kancane wami oswasho iphungile isingaphe Khandlo mangithi umlamulididi noba wami umlamulididi okunye sengivala khona izinto sezweni uNkulunkulu indawo yona abengathi angiselayini angiyonikela inkosi uNyazi mangiselayini amaphoyisa lawa agadile angisusa mina uDemela ngazi anofanele ngijolikele enkosini mina bese ngithi hayi mina nangandikele mbengeni ngisona leshemba ngandaba bese inkosi nikele umfana bese uJohn ngeseluleka uthi kantabami umuntu okwenza idimoni uWhatsApp akanikele kimi ngishawuvale olisimanga bese insizwa kanzoza bese wathi anginikeze ifoni lami vele WhatsApp manje ngiyawudelete WhatsApp izithi ifoni yami kadelete manje ngiyibeka inkosi sayibona ngamakhosazana esemboza ihlala sezimini yibe novalo ngithi ngibona kanti mangiyawakanti lapha okanti bafike bambambela izandla la enzibeni le WhatsApp ngiyibona yabaleka bayidonsa iyaqasha bagcine bekhiphe ngazawe inkosi usenizwe ngiyakhetha uNyadesu mina ngokaMasolo khane wangubani ngisuka Olundi phasi kwenkosi uMlala ngifikile lana ngo-Agasti kodwa ngifika la ngo-Agasti belokhu ngizwa khulunywa ngendaba ekhala emphefumulo ngilokhu ngizwa khulunywa ngaze ngathi ake ngiye ngoba nami ngihlushwa ugogo ugogo washona ngakhula ugogo kuthiwa washona walahleka azi washona ngaphi akangatholakala kwaze waba manje
kwaphinde kwawubaba olambaba omdala naye walahleka futhi naye walahleka ugogo wami ukuthi ugogo wami emadlamini walahleka akangatholakala umkhulu akangamfuni kwaze kwaphinda futhi walahleka indodana yakhe endala nayo futhi umkhulu akangayifuni ayangazi ukuthi ashonela kuphi bashonaphi abantu manje masengiganile mina sengigulelwa izingane mangithi ngiyafuna ukuthi ingane zami ziyalahleka ngivele ngifike ebusuku ngihambe ngo-12 ngifune kuze kusingane engayitholi mangithi ngiyakubantu abahlolayo bangitshela ukuthi ngingahlezi abantu abadala bakithi ibona laba balahla iy'ngane zami ngihlale ngihamba ngifuna lezi ngane ngiyakubantu ukuthi ngiyazelapha ukuthi singasini iy'ngane kwaze kwaphinde kwalandela futhi ingane lamaleyo futhi yesibili nayo futhi ilahleka futhi nayo ziphume ebusuku zilahleke zingaphinde zitholakale ngize ngithole ekuseni mase ngivalele ekhala emphefumulo ngathi hayi angihambe ngekhala emphefumulo kwafika le thetha ngihambe njengamanje ngasuka lapho ngo-Agasti ngathi ukuba wengane ngisahamba ngisahlela emphefumulo kwathi ukuphi lapho ngathi angazi nami ngangihambe ngikhala ngingazi ukuthi ngiyakuphi ekhala emphefumulo kodwa ngahamba ngafika ngithe mase ndifikile la ngafike nganikelela iy'ngane ezithiwa zanele zathetheka ngahamba ngabuye ngabuya lapho ngasebenza ngavuka lapho ngaqoda usebenza ngahamba ngasebenza ngayekhaya ngithe mangifika kwafika bakithi bathi hamba uyoshekha ukuthi usuyile ekhala emphefumulo uyoshekha ngonyambosi ufike ukuthi usubuya khona basho isiphepho besho ukuthi usubuya khona ekhala emphefumulo ngahamba ngayekhaya ngafike ngabuya lapho ngalala emzini mangivuka futhi emzini bafike bathi subuya khona sicela ukuthi usihambisele iy'mbuzi zibe u-8 ufike usinikelela mekuhlawulela amacala usigeze iy'ngxabano zesesicabela bakubala kwaze kwaba u-8 manje mahamba ngayotshela ekhaya ngayoshekha ukuthi bengiyekhala emphefumulo ngoba ngabatshela ngisazoza ngithe mase ngibuyile futhi ngabatshela ukuthi sengilekhala emphefumulo bathi bafuna imbuzi eziwu-8 kufika abantu mabawogogo bathi bafuna ukuhlalela kanti vele bebefika vele hayi basebathe ekhaya bayezwa bona bayizwa lento kodwa abazi bazoyenza kanjani hayi ngahlala ngathi linda abasekhaya ngathi sobona ukuthi silungisa kanjani bathi abasekhaya kulungile sozwa ngayo bafika futhi kimi bafika uma ngibuza ukuthi kade sizozana ekhala emphefumulo angingalindi ukuthi ngiza nento engakanani lokhu esengikutholile ngize nabo ngantanta-ke manje ngabe ngifuna lezi mbuzi bengithi ngizoyithola phi ebuhleni izimbuzi ebedesemhleni kwathiwa ngisaphunda ezimbuzi esemhleni ekhaya umuzi usufile ekhaya awakheki akwenzeki lutho akuye phambili kumekile isigcino ngiyabona ukuthi kuze kugcine kungasadleki lutho ngoba imali ivele iphele ngavele ngahlanganisa u-3,000 ngathi sengiza nawo la ukuthi ngizoyithola kanjani iy'mbuzi angazi kodwa sengifikile no-3,000 bona bezongibona ukuthi sengifikile ngoba ngiyabona ukuthi manje sebenolabo ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe angisize babebukela lokho esengifike nakho ngiphethe inkosi yasehleni bamaNazaretha lokhulumayo usizakele wabanyiyonetazi nokemangangeni ngaphansi kwenkosi ushokozi ukufika kwami lawo wesibili ngifikile ngesabathi edlule ngasaba ukufuma ngizoguqalana kwasebusuku ngilele ngesabathi ngizoza ngesonto ngoba ngahamba ngesonto ngaqale ngasebenza ekuseni ngathi ngilele ngesonto ngizoza bese ekuseni kwani nobaba onginikeza umbhobho engamazi ukuba efuna ngikhulume lento engizoyikhuluma indodana yami endala ikhonza eZayoni kulamaviki aphelile yavuka nesibonakaliso yathi ibone ubaba ebusuku kwakwamongzanayo ehleli nayo bahlala wasethe seqeda ukuhlala nayo waseyavalelisa wathi sengiyahamba ngiyakwamasho la ngihlala khona ingane yami ngoba ikhonza eZayoni iyangibuza yathi ngiyatihle ukuthi umkhulu yindaba athi uhlala kwamasho ngoba kwamasho asinaso nesihlobo futhi washonele eGoli wayihlala eGoli nami ngiphuze-ke ukucabanga lento ubuye umqondo wami bese ngiyacabanga ukuthi kwamasho ihalo umphefumulo ngase ngenza-ke lesabathi edlule njengoba ngafika sengifika namhlanje-ke ngoba khona indoda yanginikeza umbombo ebusuku ifuna ngikhulume njengoba sengiqhula isibili-ke manje ngazokhuluma ngiyacela uShembe ukuthi angisize ngithole amandla okwazi ukugeza umndeni yami kanti njengoba ngizile nje ngingakhulumanga lesabathi edlule sebefikile abanye ngokwamozala ubaba nosisi wami omunye ufikile ebusuku ngiyacela ukuthi bangikhanyisele ngikwazi ukubasiza inkosi ibusise nikuzwini ngiyakhetha inkosi yasehleni bamaNazaretha igama lami nguNonkosi ngwakasethwala wakwaNongoma
mhlobo nami sibona sibonakaliso esafika yini inenyanga ezithungu fika la ekhaya ngizosebenza kodwa ngithe ngoba kuzoba lesikhumbuzo nje ade kunesikhumbuzo esihleni ngaphupha ebusuku ngathi sisebuhleni sithe masebuhleni kwaba ngathi engasila ekhaya indlela ekhaya ngathi siphenduka istairs kuthe kusenjalo ngase ngathi ngikwangathi ngiyagijima ngathi gijima kuthumele ngise emhlanganweni kuthe mafundi usenjalo ngiyagijima ngathi ngijima endaweni esehlala kodwa kungathina ekhaya ngathi futhi sebuhleni lapha ezantsi okwenzela khona isikhumbuzo ngigijime ngiyise mangifika enangathi inkosi siyaphuma kukhona nenkosi ingonyama leyamaZulu ihleli nenkosi ngiphuma ngathi inkosi sizophuma ngathi siyashumayela iyabusisa kuyanikela kuyaqedwa bese iyaphuma inkonzo futhi bese kuyaphinde wesibili ngiphinde futhi ngathi ngisa enkonzweni ngisakhona la ngathi ngihamba endaweni eyihlanu mangihamba endaweni eyihlanu kodwa ngathi kula ekhaya ngoba ukhona lo mgwaqo lola ngaphandle ngize ngigijime ngithi mina ngihlala nabatindeli bathi yini ujahe ngithi ngijahile inkosi abanakazethe iyahamba ngathi umhlangano uyavala namhlanje mangigijima ngathi ngiphelela amanzi endleleni bese ngithola ibhayisikili bese ngiyagibela ngishoba ngithi mangisashoba leli bhayisikili ngathi ngishoba endaweni engathi umfula ngathi iyehlela njengangale ngemuva ngishoba ngithi maqeda ukushoba bese ngiyalishiya ngibona sami kahle ngifika ngithi mangifika nje ngithi masengizongena nazi imoto lapha seziyaphuma ngathi seziyahamba ngithi masephuma imoto selandelana ngivele ngime emgwaqeni ngalo mgwaqo ngaphandle kwalekhaya labathathe lemphefumulo ngathi ngimile ngaphandle ngithi mangisamile ngaphandle kuqhamuka imoto maqhamuka le moto ilayishe ibhokisi elikhulu ibhokisi engathi lingangena abantu abaningi kodwa amadlela akhona sihlaza abekwe ngaphezulu abomvu Samangele nazi imoto zenkosi ziyedlula thele eyisekugcineni zelandela ubaba mayihamba mhlawumbe phuma umhlangano nazi esesigcineni sekugcineni nje bese kusele lesibili ukuthi lengemuva ulandele lengemuva ebese leyesibili elandela lezi ivele ishayisele libhokisi ivele lichithekele libhokisi malichithekele libhokisi ivele mbuke phakathi akukhomba ukuthi likhulu kodwa kuwela amadlela ahlaza ngaphezulu abomvu ngithe ngisamangele kunjalo ebese kukhuluma umuntu ethi ena yini umangazwa yini ngoba phela lapha ngoba leli bhokisi leli ibhokisi labantu bakini ushemba abantu bakini seyile kubo uyabona lapha ngaphesheya kwama lapha ngaphesheya komfula athi yabona lapha ngaphesheya lapha abageza khona nabanye abafela khona wake wenza kuthiwa khona indawo kuthiwa ingqomo ngithina ngiyengizwa besha abadala ukuthi khona indawo kuthiwa ingqomo ekhomba la ngaphesheya komfula ethi lapha ngaphesheya komfula-ke wekhala abadala ingqome leyo abantu abadala bakhona bafela khona ushembu uyabageza-ke khona inkosi ukuthi senizwile ngicela ushemba aze abakhumbule labakhona bonke bagezeke bengikhanyisele bengiphumisele ngikwazi nokwakha ikhaya ngoba likho ngiyayisilekeleza inkosi unyazwe ezulu lokhuluma nomfundo wakho eshoma noma nezinye insuku sengiyisaba ukusuka kodwa angilowuhlenje lowushawuva ukuthi angisukume kuye kwathi ngoba vele ngilongiza la ekhaya ngasebenza ngiyanikela kwesekuba ukuthi abanye sebegezile bavela abanye abasuke besashodi bethi thina sacela ukuthi kwasavela ukhokho uma uthi ukhokho wakhe wayengazi ungayinyanga noma wayeyisangoma vele nale mithi leminingi ecristalayithena mina ngishiya kuphi ngoba nayo ngasayifuni lento ayiphethe masengithi mina hawu phela nobeko esinayo asayifuni nami ngisazama ngiyakwazi ukwenzela bonke noma ubanikela bonke mhlawumbe ngomnikelo osukuveziwe ngoba ngingalutho hhayi wagcina walinda ngagcina ezazonikela baba usimamane ngaze nganikela malini ngathi ngicela ushemba ayilahlele zikhamba ihambe nje nolwandle ngaphinde buye ngoba naye akasafuni ukuyiphatha lo mnikazi wazo wayiphatha owaseshoka usimane ekhuluma amagama ngisho nami ekhuluma amagama uthe ngilele ngambona lo mkhokholo akasayiphethe imizwa isilahliwe kodwa manje sekuwukuthi kuselele ukuthi agezwe ngase ngithi mina awuselele ukuthi agezwe ngoba uvele kuvela imbuzi ngithi-ke mina ngithi ngoba kuvela imbuzi basenokuthi vele ngicaba ngishintshe umnikelo ngithi ngizonikela ekhaya ngithi ngiyacela usho ukuthi
lomnikelo awuguqule ube imbuzi ngoba nginawo ngenza wazoguqula la ngiyabonga ushembe ukuthi wawuguqula lomnikelo wamgeza ngambona nasehleli nalabo abanye sebegeziwe wase kuthi mase kungisalindele lokho base besho bethi bese sesibathathe esingakagezwa basho nalabo abanye ukuvela nje omama lekhaya lomphefumulo babethi ingane ayisafuni ushuke sezindane selokhu zezini emhlanje yabo bafuna mase ngizinandaza ngibona ukuthi sebefuna ingozi yabo bethi nokunye ababalile ngoba ngisengathi lapho sengibuza sengithi hawu shithi manje sasele lawa basisasele shithi ngabe umndeni lo kusogezekile wonke ngavela ngathi ngisabona lokho ngangibona ukuthi bengikhombisa sisasele lesibande sesilaba u3 ngathi ngisabona lokho abona umndeni omningi usukala engathi uyahamba kodwa manje ngibona ungamula imphosha yangasekhaya mangamlala imphosha mase ngithi ngiyabheka ngibona inkosi uNyazi lezulu phambili inkosi uNyazi lezulu mase kuba ngathi amahasha amhlophe bese kuba imndeni futhi manje sengazi noma khona nje ukuthi mase ngibagezile ukuthi sebeyahamba ngoba kuzoba ukuthi uvela lapho ngasi mina lo ngibuza ukuthi hayi kodwa kwazi ngoba iphimbuze ngiyengayiletha la ekhaya ngathi uNkulunkulu wangivezela la ekhaya empilo lapho sijwayele ukusebenza khona kwavela umama wayegqokile kwavela nomama wagqokile kwaseqhamuka angazi noma ingasi uNkulunkulu wathi uNkulunkulu yabona mina ngibuka inhliziyo yomuntu anginandaba nokuthi umuntu unikele kanjani mina ngibuka inhliziyo yakhe ukuthi isuke injani ukhona umama onikela lo mama yanikela ngemali yo100 mina nginayo imali yokuthi nginikele ngingenayo wathi uNkulunkulu yabona nje sonhlolisise inhliziyo zomuntu nanomnikelo lo osukunikela la ekhaya futhi uNkulunkulu wathi mina ngenhliziyo yami ukuthi bengizwa la ekhaya nginikele inhliziyo yami ngisho inkosi anginalutho ekhaya ngiyabatshela kodwa bakhonza nabo abethu kwasekuba ukuthi uNkulunkulu indeni uyayigeza ngokuthi ngize mina la ekhaya lomphefumulo ngingayikhipha ngimbuzi nalokho kokuthi ngiyambonga Nkosi uNyazi lezulu ngiyacela ukuthi ngoba ngilongiza la ekhaya ngingaphilile naye azangisize ngoba ngiyimise ngiyabonga ukuthi shithi mase ukuthi ngoba sebegezisa uNkosi ngathi siyabahola sebekhaya nakhona babanzima ubaba umshumayeli bebesho asibatshele emakhaya ngiyabatshela emakhaya kodwa bafuna ukungilalela ngiyacela uNkulunkulu abakhumbula ngezinhliziyo zabo Ngiyacela mama sayicela wakho uzogcina manje Ngoba ngiyabingelela mina mama sizwe phela mina nguMasibiya wakwaThelezo mama sizwe Masibiya lelo thetha ngale ngane lelo leso nguMasibiya wakwaThelezo Lundi enkosini yakwaThelezi ngaphinda ngene nginenkinga lapho ingane khona umamezala wami uma wakhe kuthiwa waqhamuka nomkhulu eGoli eyintombazane nje emthathe emajadini wafike wamezula kodwa wakhe wamthotha abantwana abawusevela amantombazane nabafana ababili amantombazane agana onke wadla lomkhulu lo ongazela lobone wadla zonke lezi inkomo manje labo omamezala bonke ingane zabo lezi siganile ziyagula zashaya istroke abayeni bethu ingane yami nje endala entombazane yahamba ithofuna umsebenzi eGoli ngo2002 yahamba lokho kuze kube manje futhi osisaba aba4 sinengane ezu4 ezalahleka masithi siyakubantu abahlolayo uthi ugogo ufuna ukuthi babe njengaye ngoba naye adlwanga lutho ngaye emakhaya kusho ukuthi sinabantwana abawu4 nje abalahlekile abangabuye emakhaya bethu kusho ukuthi mangabe sithi thola umuzi wakuboka gogo eMnambithi sithi sifuna ukuxhumana nabo bavuma bathe besuka base beyanqaba ukuthi sixhumane nabo bashintsha inamba zamafoni ngase kusho ukuthi ngiya ePhakameni kunenkonzo kwelinye ithempeli ngase ngiyeza ukuthi kukhona ubaba omakhaya wami ubaba uMdluli wathi kunendawo lapha azongisa khona hayi kwasho ukuthi mangixhumana nomndeni ukuthi sicela siye kule ndawo ayibalokhu beshona le saze sazama ukuthi sihlangahlanganisa amasento ukuthi sisethe upetrol kubaba lo othi uzosisa ngesidla hayi ukuthi siyamqasha kusho ukuthi manje wathi kunendawo lapha ogezwa khona abantu ikhala umphefumulo
sase siyeza ke izolo ubaba wavuma wathi angasithwala sibathathu uye lo ka4 manje ngicela inkosi yaseNazaretha isize sihluphekile abantwana bethu bayasebenza ayikho into abayisebenzelayo uxoloma xaxalema isinto sibonga lisebenzayo ngokuthi uma wakwaNtule eMnambithi bona kodwa bayibiza ngabakwaJiyani kubo kababo wabo sathi mase sithola ukuthi ngiyashiya ugogo lo wangashona walokho egula esakhamisa nje lokho kuMaNtuli kwaze kwasuka ubaba wasosuthu kwaNongoma wathi uthunyiwe kuthiwa akazolawula umphefumulo womuntu wakwaJiyani eLundi mayifika ugogelele ekhamisile wamthatha lo baba waNazaretha samqukula ugogo sambeka ngaphandle wagezwa wamgeza yena ngaze mhlambulula ngechibi lakhe kushuthi ugogo uthekho esuka lo baba wathi mfakeni ke ekhaya sathi siyamqukula ugogo vele washona ngoba dehlandulula ephakameni kushuthi ugogo unqabileke ukuthi simsekhaya kwaNtulu afuna ukuthi azohlandulula ephakameni ngicela ke inkosi yaseNazaretha isize inkosi yami isigezele ugogo nami ugogo wami ozala ubaba wami okwamnomi enkandla kuthiwa isangoma uhleli kimi uthi mina fika ngibe isangoma ngicela ningisize inkosi yami ningihlambululele yena nekhwama zakhe ngoba ngiyeza ukuthi kanti azizinhle ngicela inkosi yaseNazaretha ingikhumbule amen